Zdravo, drugari. Imam nešto novo. Moj sin je išao u poštu da uzme paket i smatrao je da ne treba da donosi paket u kući, pa je otvorio je paket i tako da ne mogu da vam pokažem opciju da počupam onaj kovertu, paket, karton i sve ostalo. Ali naručeno je mikrofoni bežični, komada 2, za USB-C priključak, što znači da može da se zakači, na primjer, na ovaj mobilni telefon koji ima USB-C priključak. Ne znam da li vidite, znate uglavnom, to je ovaj standardni priključak koji ide u mobilni telefon novije generacije. Tražio sam ovo da kupim. Tražim u stvari rješenje za snimanje recepata sa dobrim tonom, jer i onu rodu mikrofon kad koristiš pa ga usmeriš, na primjer, dole dok snimaš prženje jaja, a gore, na primjer, Marina snima, priča nešto, više se čuje ono prženje jaja nego ono što Marina priča i onda mi to ne odgovara. A na ovoj poziciji sada ne mogu nikako da u ovoj kuhinji sada ne mogu da postavim mikrofon onako kako bih ja to želeo. Tako da sam se odlučio za korak da naručim ovo i to sam naručio preko AliExpressa. Bilo je 100 € jeftinije nego preko Amazona. Odlučio sam se. Čekao sam duže, pa šta da Bog. Postoje opcionalni kitovi, kompleti. Jedan je za iPhone, onaj Lightning priključak, drugi je za normalno 3,5 mm banana džekove. I ja sam se odlučio za ovaj, hoću da probam da snimam recepte, lako je naći adapter. Hoću da probam da snimam recepte mobilnim telefonom. Današnji mobilni telefoni, evo vidite ovo ja snimam sa mobilnim telefonom. Nokti su mi dalje od farbe. Ovo i dalje snimam mobilnim telefonom. I ja sam prezadovoljan ovim snimcima. Da vidimo šta će da nam kaže ovo čudo. Marka je Komika, Professional Audio Equipment. Aha, na gore. Evo ga. Tu to ide. Poenta je da uz ove mikrofone odlučio sam se za ove. Postoje više vrsta, ali sam se odlučio za ove iz prostog razloga. Evo, ja sam ga već upalio. Čekaj da ga ugasim. Odlučio sam se za ove jer oni imaju bukvalno, čekaj, sad ću vam pokažem. Pored ovog mikrofona ovdje gore, znači ovaj mikrofon ovdje kad stavite možete tako da pričate, možete direktno u njega da pričate, možete sve da radite. Postoji i onaj takozvan, čekaj da vam pokažem šta sve još ima ovdje. Prvo dobio sam iglicu za kartice, mobilni telefon. Još jedna kutija. I još jedna kutija. Ok, ajmo da vidimo šta je prvo u kutiji broj 1. Ima onaj takozvani lavalir. Jedna kesica zapakovana, druga kesica zapakovana. Nekih kesica zapakovanih lom. Sad ću vam pokažem šta ima ovdje unutra. Šta znači, ovdje su... Moram da nađem drugo rješenje da snimam ovo. Ovdje su vetrobrani. Ovdje su takozvani vetrobrani. Ovo staviš na one mikrofone i da se ne biste zbunili. Znači, ovo na ovo i duva vetar.
ne čuje se ono u mikrofon taj vetrobran, ali ne, ovo je USB kablo za punjenje. Vidite ovo. USB na USB-C kablo. Ovdje je još jedan vetrobran unutra, njega sad neću ni dirati, vidjeli ste šta je. Iglicu, ja ne znam zašto je ova iglica. Ovo sam u stvari tražio. Ajde, u pinstvu materina porasi. To. Ovo je ono, vidite ovo, taj mikrofon. To su ti takozvani lavalier mikrofoni. Gdje ti ovo kablo uštekaš, da maknemo ovaj vetrobran. Jako je zanimljivo ovo, vidite ovaj jack ima dodatno osigurač dodatni, koji kad uštekaš ovdje neće ti tek tako lako ispasti. Jel vidite, neće tako lako ispasti ovaj jack, nego ima ovdje i nema, sad je tu osiguran, ne može da ispadne. O čemu se radi? Ovo vam je u stvari, kad stavite sad ovaj mikrofon ovdje za pojas, ovako, kad stavite tu za pojas, ovo provučete kroz majicu i znate ono, na TV emisijama kad se priča i tamo vamo, ovo zakačite tu. Tako. I sad vi pričate normalno i ti mikrofoni, razumete? Sad ću ja dobiti jedan mikrofon, Marina će dobiti jedan mikrofon i mi ćemo tako sada da probamo da snimamo. Ali, fazon je, zašto sam se odlučio baš za ovo između ostalog i dalje, jeste što u suštini nema puno šta da se namješta, setuje i ostalo. Samo se ovo ušteka tamo gdje se puni telefon. To. I ti sada normalno uzimaš i snimaš šta hoćeš. Ovo je prijemnik za 2 mikrofona. I on ti pokazuje ovdje A i B mikrofoni, prijemnik, jačina i sve. Ti imaš ovdje kontrolu, možda staviš znači slušalice, da prikačiš, i da imaš kontrolu nad onim što se snima, što se čuje. Što je jako, jako dobra stvar. Ajmo sad da skinemo ovo. Samo da ove lavalire izvučem. I sada, sad ćemo da ga upalimo. Znači ovdje imaš da ga upališ i da ga mutiraš. Znači u momentu kad nešto pričaš, prvo ga upalimo. Tako. I sad on traži svoju bazu. Sad ćemo mi bazu da upalimo isto. Možda se ona pali automatski kad upališ telefon, a? Uglavnom, ona traži svoju bazu, ne znam da li vidite to. Da. A na ovom se puni, ovdje se puni, vidite, ovdje se puni. Isto na USB-C. A ovdje tražite da se upari. Neće da se izoštri zbog mene. Evo da se upari. I, na primjer, kad nećete ovaj mikrofon da radi, stisnete mute. I on je mutiran. Pustite. I može da se radi. Sada, evo ga. A je povezan, vidite. Čekajte. A mikrofon je povezan. Plavo gori, vidite. I on sad radi. Sada, pitanje je. Ne, sad sam ga mutirao. Test, evo ga. Test. Vidite, radi, ne radi. A, kao što rekoh, skinete ovo osiguranje, pritisnete ovo i skinete ovaj
kablo ovo. I ovaj mikrofon isto radi i ovako. Pričaš u njega, test, vidite, radi i on. Idemo sada ovo da testiramo na nekoj razdaljini. I ujedno ćemo da uštekamo ovo da se snima sa ovim. Ajde, sad ću se vratiti. Ok, sad sam, čekaj trenutak, mutirao sam A mikrofon i sad sam samo na ovom B mikrofonu. I sada ću da se udaljim i pričam samo na njega. Međutim, sada ću njega da mutiram. Znači sada odaljavam se, trebalo bi da me čujete isto sasvim normalno kao da sam tu sada. Mutiram B. Sad. Ne, čekaj, nisam ga mutirao. Test, evo ga. Nisam bio mutirao A. Dobro. Sad me uglavnom čujete na ovaj A mikrofon na ovom lavaliru. Vidite to? Test. Da vidimo kako se ovo čuje. Ok, sad ću da mutiram A. Sad ću nestati nakratko. I sad sam opet na B, koji nije na lavaliru, već je na direkt na ovome priključku. Kako vam se čini? Šta vam se čini bolje? Sve u svemu, ovo bi trebalo, sad ja nisam išao puno daleko da testiram ovo. Ajde vidimo još malo. Meni više od ovoga i ne treba, u suštini. Ne znam da li me vidite, ali meni ovo, sad sam trenutno udaljen jedno 6-7 metara od telefona i sada se polako primačinjam. Da, eto me, tako tu. Sad prelazim opet na lavalir. I evo me, sad sam prešao na ovaj i sad ću da ga zakačim normalno za majicu. I sad ću normalno da pričam ovako kao što bih ja sada snimao, na primjer, za vreme recepta, snimanje nekog recepta. I najbitnije, najbolje od svega jeste što ste ovo uštekali u telefon. Ovo ovdje koristi struju, ovaj punjač ovdje koristi struju od telefona, od baterije. I to mi je sasvim okej. Jedva čekam sa ovim da radim i da snimam. Eto, to bi bilo to. Samo da zatvorim vrata. Čekajte, da zatvorim vrata. Evo i sa ovim, da se udaljim i sa ovim. Da vidim kako će ovo da se zvuči. Stigao sam do vrata od dnevne sobe. Ovdje sam, ne znam da li me vidite. Nebitno. Uglavnom vraćam se. Zatvaram vrata. I to u suštini bi trebalo da je to. Ja se nadam da je sad ovo snimilo ton kako treba. Da se radi kako treba. Ovi potenciometri rade, skaču kako treba na ovome. Vidite, skaču dok ja pričam. To je to. Eto ga. Hvala vam što ste gledali još jedan snimak. Ove mikrofončiće, to jest ovaj set možete kupiti. Ostavit ću link ovdje dole ispred na Aliju. Mislim da sam ga platio 150 evra, a na Amazonu je koštao 250, a na eBayu čak i 350 evra. Ovaj isti set. Znači, ista firma, ista marka, isto sve. Hvala vam, želim vam ugodan večer, ugodan dan, gdje god da ste. Čuvajte se, pazite se, ostanite zdravi. Ćao!